Yes, igitondo cyiza rero turi ku itariki 26 z'ukwezi kwa gatandatu 2026. Ni ukuvuga ngo uno munsi ikivuyemo nuko atari kwa gatandatu, ariko 26 z'ukwezi kwa gatandatu 2026. Mwumva uko bimeze rero. Amakuru tubazaniye ni amakuru adasanzwe. Sendugu Museveni hari amakuru turi kubona batubwira ko yapwetinze, ko yazinze ikoti. Aya makuru se yaba ari ukuri? Dukurikirane twumve. Sendugu Museveni ngo yaba yazinze ikoti. Drone zongeye kurasa muri Minembwe zica inka, ndetse igisirikare cy'u Burundi cyagaragaye mu bujura bwo kwiba inka z'abaturage hariya muri Minembwe. Nta kindi cyabazanye. Urubanza rwasubitswe rw'aba ofisiye n'abajenerali bakuru bo muri Kinshasa. Amakuru yo muri Bokoto ndabona Chef Macho yayatugejejeho uko ngo hari agahinda kabashije gupfa kaje kwibinga. Bariya babazalendo nabo ndaza kubisobanuraho, bamaze iminsi buno bwari bubaye ubwa gatatu bari kuza kwiba abaturage hariya muri Bokoto, banagamije kugira ngo bice Chef Macho ndetse banatware n'inka z'abapadiri. Ubu rero kariya karambo biragaragaza aho bagiye baturuka. Reka tuhumve aho bagiye baturuka. Kapfuye kari kaje kwiba iki? Kari kaje kwibinga, kari kaje kuzibahe muri Mokoto, kari katumwe nande n'abavuka muri Mokoto ndetse bavuka ari za Butare. Abo ni bande? Ni Tomangirira n'abitwa ba Jimmy, bagatumwa n'undi mujama uri Beni wababwiye ati mujye guhungabanya umutekano. Wigeze kuba chef wa hariya ashatse gupinga Macho witwa Mahombi, ni umusekirite, ni umuzamu. Uwo nguwo rero Mahombi ni uri gutuma ba Jimmy akabwira bariya batoma mujye guhungabanya umutekano, ariko mabwire ko muri imbwa murajya kwica. Hari umusaza uvuga ati ngo Gisenge turi umunyepolitike muri groupe Intare Official. Mwese ndabasuhuje, ba Siati, Banshimiyimana hariya za Bunagana, abari mu mujyi wa Goma, abari mu mujyi wa Muheto, abari mu mujyi wa Gicanga. Inzi ko mudukurikirana muri henshi, abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ba mama Rukundo n'abandi benshi, kuko dufite abantu barenze 700 muri groupe Intare Official. Mwese ndabasuhuje rwose, bakayiranga, bakabaka, uri mu ngoma Geve n'abandi. Mwumve ko uturambo turi kuboneka. Abari mu gihugu cy'u Burundi ndabasuhuje, namwe murahari. Sinirirwa mbavuga amazina, ariko nzi ko muhari muri groupe Intare Official. Abari muri Uvira ndabizi ko muhari, ndabasuhuje namwe. Abari muri Plaine de Ruzizi n'abari Minembwe mukomeze kwihangana. Abari muri Mokoto mwese ndabasuhuje, abari Gahira, abari za Kinyana bari hafi ya za Wazalendu, abari iyo za Nyange, za Bibwe, abari za Busumba. Ariko hari umusaza wambaje ngo nimubwire amakuru ya General Mayanga ngo na Colonel Rugayi. Ntabwo ari Colonel Rugayi, ahubwo ni General de Brigade Rugayi. Bose bari Kinshasa, ariko Mayanga arafunzwe. Ndumva narekera aho ngaho. Aba rero bari bongeye kugaruka kuza kugaba ibitero hariya muri Bashari Mokoto, kuza kwica abaturage no kwiba inka zo kwa Sadro, kwiba inka zo kuba padiri. Baza guhura n'ingabo za Macho. Si ingabo za Macho, ni ingabo z'abaturage, ariko ziyobowe na Macho. Tubyumve neza, ni ingabo, ni Armée Révolutionnaire Congolaise bayobowe na Macho, ariwe na chef de localité wa hariya wabashije guhangana nabo, ndetse kamwe bagakuraho n'inkoho. Bakarasiye hariya abantu bari muri groupe Intare Official muri kukabona ngo kari kureba ngo hejuru. Sinzi umukecuru ati nkakariya ngo bakarashe ngo bakerekeje ngo kari kureba ijuru, kararijyamo. Murumve ko operation n'ubundi zikomeje gukorwa, babandi bari kuza rwose bari guhura n'uruva gusenya. Umve ko rero bariya Batomangira nibo bari kubahombera na bariya bitwa ni bari abaginga baharinda bahariya za Rwashoga, za Gisovu, nibo bari guhomba. Baraje basenya inzu, ugasenya inzu y'umuntu, nyuma nabo babarwanyi bazanye. Hari umusaza uvuze ijambo aravuga ati ngo Mana y'isi n'ijuru koko, ngo buriya ngo ababyeyi koko bumiwe, ngo buriya ngo nyina wuriya ngo yagiye kugise, aragenda ajya kugise kiramurya, kiramufata,
azi ngo ni umwana naho ni ikiwerewere kimeze kuriya kibashije kugwa ku gasi ku bugoryi bumeze kuriya. Reka twigendere. Sendugu Museveni amakuru avuga ko yaba amaze gupfira hariya Beni. Ni amakuru dukura ku bavandimwe n'inshuti ndetse bamwe bari hariya Beni, bavuga ko Sendugu Museveni yaje guhura n'ihohoterwa rikomeye, akubitwa n'abo kwa Mutayomba ndetse n'abo kwa Kigingi na Delta, bamuhora yuko ngo yabafitanye communication na mama 23. Eske uyu nguyu mwibuka uburyo yavuye agenda avuga ko President Joseph Kabila ngo yaramutumye kujya gusenya M23 ngo agezeyo ngo arabateranya, ngo bituma muri 2013 baza gushwana, bakimara kuza gushwana bararasana ngo ndetse ngo irarangira ngo niyo ngo ayirangije. Numvaga ku magambo yagiye avuga ibyo mwagiye mumwumva kuri social media, sinzi ko yabasha kongera kuba yagira na komine. Ariko politike ni inyungu, nyankunda kubivuga. Politike ni inyungu, nta bushuti buba muri politike. Ugukeneyeho inyungu yose w'umunyepolitike akugira inshuti, niyo politike. Ni nacyo politike ivuze. Politike ihora mu nyungu, politike nijya mu bushuti cyangwa mu bwanzi negative. Ubaze ubwanzi ukabara ubushuti, ibyo ngibyo politike bamaze gupfa. Politike ni inyungu. Baramukubita baramuhondagura bamugira nabi, ngo ariko abadepite bamwe bari muri guverinoma Kinshasa bari hari za Beni, les députés provinciaux, baza gusaba ko Sendugu Museveni yajyanwa ibeni akajya kwitabwaho, kuba urugendo rurerure kumugeza aho yagombaga gufatira indege Walikale. Ngo byabaye ngombwa ko bamugeze ibeni, ngo yabashije donc kwangirika ofete yari yangiritse bimwe bikomeye, baramuvura bagiye kumutransfera ngo bamujyane i Kinshasa. Amakuru yagaragazaga ko ngo nimugoroba mu masaa 3 yabashije gupoetinga. Ntungo yabashije gupoetinga rwose, ngo ni Semwambi. Ari umutipe reka musuze wo mu Karo niba gihari witwa Kanga, yaravugaga ngo runaka yapoetize. Naho ka general kakazana kitwa Ndayi, na ka general kabyigize wajyaga kumukuma ngo nuzapiza ubuhuha. Nawe rero Sendugu Museveni ashobora kuba yapiza ubuhuha. Hari umwarimu twari dufite witwaga Siomode umuhungu wa Fils ari azakagusa. Yewe umvaga umuntu yapfuye ariko twigishaga français muri 2e secondaire Nyakariba, akatubwira ngo il a cassé la pipe. Donc Sendugu Museveni a cassé la pipe. Aha, ibyo rero niyo makuru dufite, turakomeza dukurikirane twumve koko niba ari by'ukuri urupfu rwa Sendugu Museveni rwaba ari rw'ukuri. Turakomeza tubikurikirane, ariko ndamya nashidikanya ko ano makuru nabashije kuyamenya. Ndakomeza nyakurikirane numve niba ari inkoni zamwishe, ariko ku yandi makuru nari mfite ngo yari amaze igihe kirekire ari mu ndaki. Baza kumukura bamubwira ngo sinya kuri ibi bintu bimwe na bimwe bashakaga kugira ngo asinye, bakamuzanira ngo sinya atamanje gusoma ngo ni ibiki. Urumva yuriho imbunda, yuriho umugozi, uba ufite ibibazo. Ariko hari amakuru andi yagaragazaga ko Sendugu Museveni ashobora kuba yarahunganye. Ntabwo yumvikanaga burya na ntuza na cya kibwa cyitwa Jules Murumba. Cya kindi ngo ni ikivugizi cyabo muri Musezantera hamwe zahariya zabaga hariya muri Bwito. Ntabwo bumvikanaga, umwe ajya mu Burundi ngo undi ngo ajya Walikale. Niyo makuru najyaga nkurura bavuga ko Sendugu Museveni nawe we yahungiye ari Walikale. Ngo basukisa ndayambaje ngo babashije kumutuma ngo nabagiye Walikale, ngo hari uburyo ngo bamugiraga sinzi ibyazirangegera. Aha, drone zabashije kurasa imurenge n'ubundi, zangiriza amazu y'abaturage, zitwika amashuri ndetse n'ibitaro mwarabibonye, ndetse kuri Hôpital General ya Kiziba zongera kwarasa la deuxième tour, ituru ya kabiri. Barongera bararasa rwose, ngo bari bazi ko harimo abarwanyi ba MRDP twirwanaho ngo bakomerekeyemo, ngo baragenda ngo bajya ngo kurasa ngo indembe. Reka mbabwize ukuri, abantu bazi amategeko y'intambara, niyo ufashe umuntu wakomeretse, aduye yakomeretse, ntabwo umwica. Ntabwo umwica ahubwo uramuvuza, wamara kumuvura ukamugira imfungwa y'intambara. Twe nakiri, tugire ubwenge bavandimwe inshuti zanjye, tugire ubwenge. Aha, abasirikari b'u Burundi bongeye kugaragara bari kwiba inka z'abaturage hariya muri Minembwe. Mbabwira ko u Burundi ntabwo bwaje kugarura umutekano, ahubwo bwaje mu nyungu zabo no kwiyibira nk'uko ndi kubibabwira. Aha, murumva ko ibintu byakomeje gukara,
ibintu byakomeje gukomera, ibintu byakomeje kuzamba, ibintu byakomeje kuba bibi, ibintu byakomeje kuba bibi rwose. Abarundi rwose bakomeje gukora bya bikorwa bibi, ibikorwa byo kwangiriza no kwica abaturage. Aha twagiye ngo iburanishwa rya kabiri ryari riteganyijwe kuri uyu wa kane, ni umunsi w'ejo tariki 25 z'ukwezi kwa gatandatu 2026, mu rubanza ruregwamo umushinjacyaha mukuru w'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ukwirikiranya abasirikari bakuru batandukanye, ryarangiye rimaze iminota mike gusa rihita risubikwa n'urukiko rukuru rwa gisirikare rwa Kinshasa rwa Kongo. Muri uru rubanza harimo abahoze bafite imyanya ikomeye mu ngabo za FARDC barimo General John Numbi wahoze ari umugenzuzi mukuru w'ingabo, donc Inspecteur General de l'Armée, ndetse na General Christian Chiwewe wahoze ari umugaba mukuru w'ingabo za FARDC, chef d'état major, akaba n'umujyanama wa gisirikari wa President Félix Antoine Tshisekedi. Harimo kandi abandi basirikari bakuru 9 hamwe na Pascal Nyembo. Nk'uko byatangajwe n'umukuru w'urukiko rwa gisirikari Lieutenant General Joseph Mutombo Katalayi Tiende, iri buranisha ryasubitswe kubera impamvu za leta zaturutse kutitabirwa na bamwe mu bagize inteko iburanisha. Iki cyemezo cyemejwe kandi n'abanyamategeko bunganira abaregwa, aho Maître Papinga ngo umwe mu banganira abaregwa yatangaje ko isubikwa ryatewe no kutaboneka kwa bamwe mu bagize inteko iburanisha. Yagize ati habayeho kutaboneka kwa bamwe mu bagize inteko iburanisha, bityo havugwa impamvu za leta zatumye iburanisha risubikwa. Icyemezo cy'urukiko. Urukiko kandi rwagaragaje ko hari isubikwa rigamije no guha umwanya izindi nzego zunganira abaregwa kugira ngo zitange inyandiko y'imyireguro zishingiye ku byo baregwa. Maître Parfait Kanyenga wunganira General Christian Chiwewe yavuze ko bamaze gutanga inyandiko zabo zose bategereje kuzabasobanurira ku mizi yazo iby'iburanisha n'impamvu ryasubitswe. Yagize ati twamaze gutanga memoire zacu zose, tuzagaragaza ibitekerezo n'imyitegurire yacu, ari nabwo tuzatangira kujya mu mizi y'urubanza, dutegereje iburanisha ryo ku itariki 9 z'ukwezi kwa karindwi 2026. Mu iburanishwa rya mbere urukiko rwari rwatangiye inzira yo kumenya abaregwa no kubasobanurira ibyaha baregwa. Abasirikari bakuru baregwa ibyaha bikomeye birimo, mwumve ibi byaha baregwa ni ibihe ibyaha bikomeye: harimo ubugambanyi, ubuhemu bukomeye iyo bita trahison, gushyigikira cyangwa kwamamaza ibikorwa by'iterabwoba, gukwirakwiza amakuru y'ibinyoma, kurenga ku mabwiriza ya gisirikari, guta umwanya ku bushake no guhunga igihugu, gutunga intwaro n'amasasu mu buryo bunyuranyije n'amategeko, gushishikariza abasirikari kwitandukanya n'inshingano zabo za gisirikari. Abaregwa ngo bararegwa iki? Abaregwa n'abataje mu iburanishwa, abo ni donc abataje mu iburanishwa, babandi baregwa bataje mu iburanishwa ni bandi? Harimo General Christian Chiwewe, ntabwo yaje.
Generali John Numbi Banza Nambo avuga ko yahunze igihugu ntabwo yaje. Generali Major Maurice Nyembo Kufi ntabwo yaje. General de Brigade Ngoyi wa Kabila John ntabwo yaje. General de Brigade Sangwa Muhemedi John ntabwo yaje. Colonel Mukombozi Zaidi Gai ntabwo yaje. Colonel Sangwa Lumbu Pati ntabwo yaje. Colonel Kinabo Kenge Christophe uvugwa ko yahunze igihugu ntabwo yaje. Pascal Nyembo Muyumba uvuga ko yahunze igihugu wahoze ayobora CES ntabwo yaje. Murumva ko aba bose ze niba bataje ubundi bari bazi ko bari bujye kuburanisha ndi. Bari bazi ko bari bujye kuburanisha nde bataje. Batiye tuvugisha kuri bari bazi ko baza kuburanisha ndi. Mwiburanishwa ritangira bamwe muri bo ntibagaragaje imbere y'urukiko barimo John Numbi Pascal Nyembo ndetse na Colonel Kinabo Kenge Christophe bakekwa kuba bataragaragara aho baherereye, bataragaragaza aho baherereye. Ubushinjacyaha bwa gisirikari bwasabye ko bakurikiranwa badahari. Urumva ko abenshi ntabwo bari bahari ariko bavuga ko bagomba gukurikiranwa n'ubundi badahari. Urubanza rukomeje gukuramo impaka mu nzego za gisirikari z'ubutabera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igihe igihugu gikomeje guhura n'ibibazo by'umutekano murasirazuba bwacyo no gukomeza kugerageza kunoza imikorere y'inzego z'umutekano. Abasesenguzi bemeza ko uru rubanza rushobora kugira ingaruka zikomeye ku mikorere y'igisirikare cya FARDC n'imyitwarire ya gisirikari bakuru mu bihe biri imbere, cyane cyane mu bijyanye no kubahiriza amategeko n'inshingano za gisirikari. Mwumve uko runo rubanza narwo rushobora kuzana impaka n'ubundi zikomeye. Ariko se ubundi bari bagiye kuburanisha abadahari. Bakunzi ba Clever Bemba, bakunzi b'Intare Info TV, bakunzi ba Macho TV show, ndabakunda cyane kandi mbifuriza ibyiza. Mukomeze mugubwe neza, mugire impagarike n'ubugingo, mugire Imana n'amafaranga, Uwiteka akomeze ibanire namwe.